Sabi na po nitong Santa Julian of Norwich, all shall be well, all shall be well, and all manner of things shall be well. In Christ, all shall be well, all shall be well, and all manner of things shall be well. King ginupo, nung biyasa tang makisanmetong at makiyagong, nung biyasa tang kilalanan, daratang aldo ing grasya, uling ing Ginoo, nakatamo kakalingwan. Aliwang klaseng panlalawe, nalibutad na ning kasakitan ating sala, libutad na ning pagdalanan ating grasya, uling aliwaing panlalawe. Everything is grace nga napin pong Saint Paul. Romans 8:28. Everything will work for good for those who love God, called according to His purpose. Ang lahat po ay biyaya at sumukit ang panlalawe. Mapalyaring yeni etapa ay intindyan nung ating kayong daralana na kasakitan, sakit ang Ginoo. At ita mo lalapit ta kayo. Uling ya, ne kisan metong ya king paralan ni nga pong Ginoo. Ne biyasa yang tanggap, king grasyang daratang, libutad na ning kasakitan na pigdalanan na ning Birhen. Uling ing Ginoo, ene kelingwan ing indong Birhen.
kekongan kapatad kang Kristo, kingaldoy ti pagmasusyan taya ing kapat ng Domingo ning karaniwan a panahon. Panamdaman taya pungeni ing presensya ning ginubusal tamo, at ban mabungaya at makabaldugan ing kekatamong pamagmasusi, agkatanda kayong makisan metong karing panalangin at pamagkanta. Ding intensiones kaniting misa, ing kapasalamatan dari Engineer Emerito Salunga and family, Mrs. Anita Canlas and family, Ramil Malyari, Paula Bordon, Ricky Gomez and family, Mr. and Mrs. Michael Buwan de los Reyes and family, at para ka ring makapasubaling kapag nasandari, June C., Jose Pepe Hizon, Lilian Tapnyo, Beg and Aya, para ka ring magmasusi kingaldoning karelang kebaitan, lalong-lalo na di Maria Libustis, Ramil Malyari, para king malagwang kapaldanan dari Aldex Angeles, Joel Miklat, Angel Bautista, Juanita Wright, para karing maldang kaladua, Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonio, Dionisia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Raquel, Lilian, Dennis, Pablo and Lucia, Danilo, Antonio, Nina, Bonifacio and Felicissima, Apolonio, Fermin Sr., Fermin Jr., Marquita, James, Melchor Sr., para king kayan death anniversary, Josephine, at ding maldang kaladwa king purgatorio, makyabe tapungeni king dalit apamuklat. Kilaguni pa punanak po ni Espiritu Santo. Amen. Inginuman tabi kay kayo. At kaya ka antimurin. Maya payabak po kay kayungan. Maya payabak po among. Banting upayang magitang karapat dapat marapat mihampang kaniting balalamisa.
manahimik tamong saguli, ganakaning kay katamong kasalanan, adepatan kay milabas, at manyawad-tawad king Diyos. Agnanagnan ngayon iyag kastamo ing kapanisyan. Magkumpisal ko, Kin Diyos sa mayupayang tutu, at kagayo kapatad, ulim ikasala kumbina, kingisip amang dapat, may liwang kakulangan. Ulinit, panigapu ka Santa Maria ang Kapilan Birhen, karing sa Blanangel ang Pon Santo, at kagayo kapatad, panalangin kin Diyos aginutam. In Diyos ang mayupayang tutu, pagaluan na katam, at kimpangapataw daring kasalanan tam, idala na katangan sana kimbiyalang angga. Amen.
Manalangin tamo. O lubos, malagad at tapat na Diyos, kinganak mong Yesu Kristo, pakit mo kay kami, ang kabalduga na ning pamaging ganap at tao, at pabustan meng idala na karing sablang tatanggap kayo, ang pangipakayap ning kapatawaran at biye. Bustan mong tagila na kami, king magligtas ng gamat. Isalita kay kami, papapagbayo ng Aman, banggawa na king ganap at malaya. Kaya no, alabanan mi ing sablang dewakan at asiwan da ka, o mabiyaming Diyos, at ding taong pigkatiwala mo kay kami. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pamamasang ibat king libro ning Deuteronomio. Moses, pigsalitayo karing tao, nga na, ing ginung kay kayong Diyos, pagtoyang propetang kalupa ko, manibat siya mismo kay kayo. Yaing pakiramdaman niyo, inyang makatipon kayo karing kimbundok ning Horeb, pekisabi yu king Eunice sana damdaman, magsalitang pasibayo, ing ginung kay kayong Diyos, o akit pa ing milalablab ng api, uling tatakot kayong mate. Inya nga nakanako ning ginu, usto ing sinabi ra, mitalakad kong propetang kalupa mo, amanibatan mismo karing kalahira, ibili ko karing labi na, ring amano ko, at ipayabot na karing tao, itang sablang iutos ko. Magsalita king lagyo ko, at parasan ke, ing ninumang makiramdam keya. Dapot mateya ing ninumang propetang, ako inutusan magsalita king lagyo ko, o ing magsalita king lagyuda, ring aliwang tutunggen tan Diyos. Ingamano ning Ginu. Salamat king Dios. Nung ngeni damdaman niyo ingkeyang siwala, eko sa magmasyas a puso. Nung ngeni damdaman niyo ingkeyang siwala, eko sa magmasyas a puso. Meko keni magkantatamo king Ginu, puryan taya ing Diyos ang magsalita kaya katamo. Lumapit tamo kayo, kambening kapasalamatan, masaya tamong midalit kapuryan. Nung ngeni damdaman niyo ingkeyang siwala, eko sa magmasyas a puso. Meko keni, duku tamo at sambantayo, taro siklaud tamo king arapan ning Ginu. Ya ing linalang kaya katamo, ya ing kaya katamong Diyos, itamo imbalen na kayang pagmasabalan, kawan tamo waring kayang ingatan. Nung ngeni damdaman niyo ingkeyang siwala, eko sa magmasyas a puso. Pakiramdaman yung ngeni kayang sasabyan, eko sa magmasyas a puso. Eyo sa pakyapusan inggewara, dimpi pumpunan niyo karin meriba, inyang atilo king disyerto ning masa, karin inamunan dakot pinyubukan, lipat ning karela ng tengalan, ing depatan kong mayap, para karelangan. Nung ngeni damdaman niyo ingkeyang siwala, eko sa magmasyas a puso. Pamasangibat, king mumuna ng sulat Apostol Pablo, karing tao, Korinto. Buri ko ing ala na kayo sanang problema, ing etalasawa maging malingapya king obra na ning Ginu, uling pagnasana ing pamatulane ing Ginu, dapot ing talasawang lalaki maging malingapya karing bagay ketiking yato,
uling pagnasana ang pamatulan ing kayang asawa. Inya enabalo ing arapana, ing babaeng etala asawa o birhen, bukod mong ing papansinana ing obra na ning Ginoo, uling burina ing mitagulaling niya king Dios ing katawan at espiritu na. Dapat ing papansinana ning talasawang babayi ring bagay ketiking yato, uling burina ing pamatulan ing kayang asawa. Sasabihan ko iti king ikakayap yu, eko pagnasan ing sabatan ko ing matulid yu, nune pagnasan ko ing daptan yu sana ing gusto at karampatan, at ibiyayo ing lubos ing kaya kayong sarili king kasaywan king Ginoo aalang pasubali. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ing balen a makalugmok king karalumduman, manakit yang maragul asala, karing at yuking lilong ning kamatayan, ing meto nga sulu sunlagya. Ginuman tabay kayo. At keka antemorin. Pamipasig king may pabalitag pangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. Jesus at din kayang alagad Mintala, Capernaum at kabukasan. Aldo ning Sabat, linubya Jesus king sinagoga at tinuruya ka rin. Pigmulalanda ring tao, uling king pamanaruna karela, tinuruyang mitmong kayupayan, ere kalupa, ring eskriba. Kabudabud, linubya king sinagoga, ing metong lalaking alip naning maroka espiritu. Kukuli zakiya nga na, nanong pakialam mo kay kami, Jesus ning Nazaret? Mintaga keti ba mo kaming lipulan? Balo ko nung ninuwi ka, ikaing banal, amenibatan king Diyos. Dapat sebyana ning Jesus ing maroka espiritu nga na, tahimi ka, luwal ka kaya. Pe pagalgalane ning marawak ka espiritu ing tao, at kukulizak yang linwal kayo. May nga pamulalala ring sabla, nangin niya, ngarang may papangutang. Nano iti, nginitapa din damyan. Agyo na lang utusan pati na ring marawak ka espiritu at mamintula naman kayo. At mabilis may kalat kay mabilog a Galilea ing balita tungkol kang Jesus. Kapatid, ing mayap na balita ning kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Anti mo ing dati tang gagawan, bayo tamo umaking reflection tamo pamigunam, manalangin tamo at manyawad, kamalinawan king Banal Espiritu at nga tamo manalangin. Datang ka, o Banal Espiritu, datang ka kamilataning masika na ng pamilatan ni Immaculadang Puso ng Maria, akikang pakamala na esposa. Amen. Our Gospel reading for today,
demonstrates to us the power of the Word. Lalarawan kay katamo ng Ebanghelyo ng San Marcos ing upaya na ning amano. At nga nang magkwentong San Marcos, ipadpadya yung ginutang Jesucristo king Capernaum at itang kabukasan na yabak aldoning Sabat, linob yung ginu king sinagoga. Balo tamo po yung sinagoga, yapin ng lugar ng pamipaliwanag king amano na ning apong ginu. The Scriptures, the Holy Bible. When the Jews then enter the synagogue, they were there to be taught about the Holy Bible. And so, ang ginutang Jesucristo, anyang lungubya ketang sinagoga nga ito, tinuruya, inexplikan ang miyamazamas, ang may basang libro, iba't king santong kasulatan. At king kayang pamagsalita, pamag-explain, pamag-demonstrate tungkol kening may basa, may patingas-ngasla, ring sablang atyo king sinagoga, tungkol king sintingana, ning kayang sinabi. At ngarang sasabi, ere kalupa pamagsalita, ring eskriba ngara. Mga batubala nila, mga atrakla, king kayang sasabihan. At nga na pang susuglong ning kwento ng San Marcos, kahit oras sa ita, ang magsalita yung ginutang Jesucristo, at yung linob, ang metong at taong alipnanan ng demonyo. At antiya mong menistorbo kayong pamagsalita na ng Gino. Kasi, magsalita yung ana, kukulista kiyo. Nanong pakialam mo kay kami? Jesus ng Nazaret, mintaga kete ba mo kaming lipulan? Balo ko nung ninuwi ka, iking banal amen ibatan king Diyos. Nanong meging pakibat na ning Gino? Nga na, Jesus rebuked the unclean spirit saying, "Quiet! Come out of him!" Nga na ning Gino. And then, nga na ning istorya, the unclean spirit convulsed the person, and then, with a loud cry, came out of him. Sabiyan, linwalya ing marok espiritu, may pagalgalane pa, at kukulisak yang linwal kaya. Ito po yung kwento. Deng tao, lalo lang may patingas-ngas, lalo lang may ngulala, king ginutang Jesucristo. Nano iti ngara, nginitapa din damyan. Agyo nala naman palang utusan, ring mga rawak kay espiritu at mamintula naman para kaya, mamintula naman pala kaya nga. Yapining the power of the Word. Nuka rin niya ito, nuka rin tayo kakit kening senaryo ngayon eh. Itang pamagsalita ng ginawa ng may patingas-ngas la rin tao, king pamag-explain na king santong kasulatan, plus
itang insidente tungkol kay Maraw kay Espiritu anong do, pepalwala ning ginutang Isu Kristo, king kapamilataning kayang amano, anong no nga na, quiet! Come out of him! Tok nang kakyan, nga nawari, lol ka kaya. Takot na, ning Maraw kay Espiritu. Pepagalgalane, ing tao, bayo nelikwan, at likwane, kuli-kuli sakya, ing marawak ay Espiritu. And this happened by virtue of the power of the Word. Baluta mo po, Jesus happening the Word. Happening a man. And the Word was made flesh. Nga na ning angelus. Ingamano may katawan niyang tao. Kanya kitang oras sa ito, ingamano makatalakad niya in the person of Jesus. And no wonder, maupayaya. Kasi kitang katawanan ng ginutang sa Kristo, makapampanya ang kayang panga-Diyos. Pahaluta mo king libro ng Genesis, kitang creation story, nga na ni Diyos, let there be light, and there was light. Ingamano ng Diyos, maglalang. We get reminded of that in this episode, in this gospel episode of St. Mark. Anyang sabyano, ning Ginoo, quiet! Come out of him! Ba? May mulaya, isa tadas, sinulapo ya, kakayingking, nesigla, linwal kining tao. Ang ara rin tao, wow! Agyang rin demonyo, mamintula kaya, kingamano na nga. No? What a powerful word nga rawari ding tao. Wapin po, kingamano na ng Diyos, maupaya. No karinta mo akit ini. Well, natin mo po manibatnan din sa sabihan kay nga manong Biblia, santong kasulatan, we can find and discover the power of the Word from reading the Holy Bible. No ka rin pa, keng panalangin. Ngayon yung panahon na iti, maralas darandaman tamo, we are living in the end of times, panahon na ning marawak kay Espiritu, every day, mag-advance siya, sesentruya, ingkarokan, ngayon yung panahon na iti, all over the world, and inside the church, Nani panlaban? The power of the Word. And what is that? Prayer. Prayer. Other than the sacred scriptures or the Holy Bible, we have the power of the Word in the context of prayer. Yapin, sabihin da ngini, ing kaniting panahon ng pandemya, alang-aliwang paglaban ng Santo Rosario, ang po ng Divine Mercy Chaplet. Calling all the saints and angels of heaven by our prayer under the leadership of our Blessed Mother, the Immaculate Heart of Mary.
Nanula po, aside from the Holy Bible, aside from prayer, we have the sacraments. Speaking of the sacraments, niya pong may destino ko kiniking Lourdes, Our Lady of Lourdes Parish, Angeles City. Pilang ko pa mong bulan, kimpanyatang ko kitang parokya nga ito. Inahusda ko para lanyang kay meto nga taong umenang mako kete king yato. Maging alu. In-apply ko la, in-employ ko la, ginamit ko la, ring amano na ning Ginoo. Kapamilataning panalangin ning pamaglanya. Pe pangumpisa lang ke, pe pakinabang nang ke, linyahan ke. Tetang amano na ning apong Ginoo, kaakibat na nitang lanyang ay ta kumpisyon, pampamag communion. Wow! May ngasdang ko. Anyang Domingo. Naning Paromingo nga ita, anyang Aldo ning Domingo sinimbaya. Mailiyat titiman. At nga na ka na ako, amo. May paldan ko po nga na. Keng tula na, akawang na ako pa. May palda niya. Look at the power of the word. Ne? Kareng sacramentos. Keng kumbisyo. Keng banal na Eucharistia. Keng kasal. Keng ordinasyon. Keng lanya. Ren. Adjukening power of the word. Kapot kareng sacramentals, the power of the sacramentals, blessed oil, blessed candles. Kimpung February 2, kempiestata, siguraduan yung ating kong kandila, bahala mabendisyon. Blessed candles can expose the evil one, can drive out the evil one. Blessed water, blessed pamphlets, and blessed pictures of saints and our Blessed Mother. Dan po rin gamitan ta. Kanya po makasalalay tang ausan tamo o explika na kaya katamo ning maya pabalita the power of the word. Nepo? The Holy Bible, the sacraments, prayer, sacramentals. And we have got to employ this in these difficult times, in these critical times, in these pandemic times. Di na nakatamong weapon ng Santa Iglesia to use this against the powerful force of the evil one. At nga na Mama Mary, tamo kakalingwan, you are living in a fierce spiritual battle. Ding kalaban tao, aliwaring kalupatan tao, na rin spiritual evil forces. Ilaring kalaban. At ingkay katang masikan na weapon is the power of the word. Contained in the Bible, contained in the sacraments, and contained in the sacramentals, and contained in our prayer. Amen. Talakad tap. Sasalpan tayo
Kin Diyos ipang mayupayang tutu, lina lang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Berhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepay tasya banwa makalukluk wananin Diyos ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti. Ban mo kum ka rin mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ku king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santo, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alanganga. Amen. Pakamalang kong kapatid, makatipon ta keti ban pagmasusyan ding misteryo ning kekatang kaligtasan. Manalangin ta king Diyos sa mayupayang tutu, banikalat ni iting pagmula na ning kanuanan at biye king mabilogayat. Ing pakibat king balang kay doon Ginoo, pakindaman mo yung panalangin mi, itangan po. Ginoo, pakirandaman mo ing panalangin mi. Para karing hanggang mitagulaling king biera king Dios, ban mi antabayanan king kayang grasya, manatili lang parating tapat king karelang pangkonsagra. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakirandaman mo ing panalangin mi. Para king kayapan pilatan daring bansa, ban king pangatlutas ning piyamanwan ding sablang bansa, misaup-saup la king espiritu ning pamitambayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakirandaman mo ing panalangin mi. Para karing masulong na edad adaralan, pamagdilidili, at king aating kapansanan, balang manakit papamatula king lugod tang mikakapatad, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakirandaman mo ing panalangin mi. Para kaya katangan makatipon keti, batang mabiyasang gumamit masarese, karing bagay king kasalukuyan ay pagkalob na ning Diyos kaya katamo. Ban antabayanan, doring kaya katang kaisipan, karing bagay alanganga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakirandaman mo ing panalangin mi. Ngini po aduan taming sarilitang kapagnasan. O Ginoo, mananasanang ding kalam mo sa upanding maniga pumong balayan. Tanggapan des sanang ibat king kang kayapan, ing karelang kayadunan ampon, king tangkam. Ininadwan mi kawa malata ng Kristong Ginoo. Amen.
Manalain kay kabadad baning kakot kay gayon daon, tanggapi arapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapane saning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king ke katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo Ginoo, ikatula mo sana ring regalong daralami, king kekang altar, gawan mo ang sakramento, ning kekaming kaligtasan, idiadwan mi kamamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ginuman tabi kay At keka nayo antimor, rin pusoy. makayat nano king Salamatan tayong Diyos sa ginuta. iti karapat dapat at matulit. Tunipin karapat dapat at matulit sugad at makakabus ing pasalamatan daging sablang penandit at numan ka rin o ginubanalay pa. Mayupayang tutu at talanganggan Diyos kapamilatan ng Kristong Ginoo. At yuke ko, ingke kaming pangayatsu, pangimot at pangataw. King pamibiyay mi aldo-aldo, daranasan mi, ingke kang lugod. King lugod mong tenam king meto yak, binyene ingke kang anak, ing banal ay espiritu. Bilang mumunang bunga, ababya garansya king akayabi mo kami, king siping na kapilanman. Uli nito, kambing sablang ko ring angel karimbano, talit ming kay kang ligaya, lain makyabi lang tuk ng babya kapurian kay at ngaming ang kakanta. Tunikapin banaloy Ginoo, ikim panibatan ng sablang kabanalan ulinita pagparlampumit. Pabanal mo sa dating ayn nga slag ni Espiritu Ban para kekam, malyalang katawan at daya ng Ginoong Yesu Kristo. Paimidaon kusang lubkim pamilaz at kamatayin kinwaning tinap, at pepasalamat siya kay piraso ni, at binyan ay karing kain disipulos nga natanggapan niya, ikungan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga po ng kinwaning kalis. Pasibayan pa pasalamat kay kadbinyan na yung kalis karang kayong disipulos nga natanggapan niya. Ikong at minam ko kani. Iri ang kalis ng kanakong daya. Yung daya ng bayo talang hanggang tipan. Amibu para kay kat paring sablang tao. Pangkit ang patawaran ng kasalanan. Dapte niya iti bilang kapigaganakan kanak. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayan.
aming gaganakan mi oig pa, ing kamatayan da at pamanyabli ng may biye ng anak, taraon mi agkege din tinapin ng biye, aring kalis ng kaligtasan. Lain min pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming, matampang talakadarapan mo, bansumuyo ke. Mapangbaba ng paggama mo, hingi kaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ng ting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia makalaganap, king meto yat banugirapya sa aking lagot. Kambirin kay kaming Papay Francisco Florentino kay kaming Arsobispo at ing sablang pari. Ganakan mula naman, tingkay kaming ipanalangin ngayon. Minsan pagkinlugta mo, ganakan tala, tingkay katam personal akay donan kinggan. Ganakan mula naman, ting anak mong Dialendrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcelo, Jose Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonia, Dionisia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Raquel, Pablo, Lucia, Lilian, Dennis, Danilo, Antonia, Niña, Bonifacio, Felicissima, Apolonia, Permin Sr., Permin Jr., Marquita, James, at Melsor Sr. Ay nahaus mong Meko, Kediking Yak, ang tiningkang binyag, may atela kang binang Kristo, mira kanyan la naman sana, kingayang pangasubling maybe. Ganakan mo la naman. Ding kapatid ng pepay naon at maninayang pangasubling maybe, at ding sablang mayang unabiyet. Tanggapan mo sana, maligay ng harapan, pakalulun mo kengan, kano kayong karapat dapat magkamit kimbiyalangang gabang kambe ni Nuna Birhen Maria, ng Diyos, kambe ng San Jose, kayong kalinis-linis na esposo, kambe ng Apostoles, ating sablang santos, at tinupad king malmong kaburian, king kekaba ng panahon, purin agat paligayang kamamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kamamilatan ng Kristo, kambe at kay pangmayupay, agong Espiritu Santo, purin agat paralan, manggaman king alanganga. Ngayon ikikatayang purian ng igpa, amiglalang kekataman. Salamat ka, sambahin ang ngalan mo. Pasa ang kahari, sundin ang loob mo. Ito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon. Ang aming kakanin sa araw-araw at panawarin mo kami sa aming mga sala. Parang magpapatawad namin sa nagkasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikaw sa kami o ginuking sablang marok, malagang ng pagkalop, ang kapayapan kayong panahon, may bangking kasaupanang,
ingke kang pagkalud parati keng may kaabos keng kasalanan at miligtas keng sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kamben malikaing kapanaligan, kimpanyatan ni Yesu Kristong kay kaming talapangapos. Uling ke ka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanganga. Hugin mo Yesu Kristo, sinabi ka rin kay ng apostoles, ing kapayapan. Nalapang ko kay kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kay kayo. Emos sana balikdan din kay kaming kasalan. Dalo ng kasalpantianan ing kay iglesia at pamayapan me, ang panbilog nagpang king kaburian. Kambiat magari manggaman king alanganga. Amen. Lugod at kapayapan ni ginumantabi sa kapilanman kay kayo. At ke ka antimurin. Bakit tapungin, may kakamitong tamo at may kakalugod king gano. Kapaya. Peace. Nyo'y Kordero ng Diyos, nyo'y mula kong kasalanan niya, nuwan rin mayaws kingapunan ng Kordero. Gino, e kumatampang tanggap ke ka. Dapot, yagkas ngayong amano mo, kumayap na ako.
Siklaw tamo po. Ing tatak ning mabiye Diyos, o kakong Diyos, kakong malugod ay pa, tatanggapan keng mipnong lugod at kapasalamatan, ingke kang dibinong tatak ning pamamingwa, ingke kang kadiosan, babalot ne ing katawan kut kaladua, manggaman kapilan. Duro ko kong mipnong pakumbabang kapasalamatan, at darawon ko ing matinding lugod at katapatan keka, kakong pakamalan ay pa. Pagparalampu ko keka, ing panwalo mo ko, at ding pakamalan ko, kapamilatan niting makapasubaling tatak, at pangako ko ing biye ko, king pamanyuyo keka, manggaman kapilan. Kaluguranda ka pakamalan ay pa, ibiye mo ing pakalulu mo kareting panawon, kaluguran ay pa. Darawon ko keka ing katawan, daya, kaladwa, at pangadiyos ning kekang lusok, kaluguran ay anak. King pamamayad para karing kasalanan ning yato, ampon para kaligtasan, daring sablang anak mo. Amen. Panalangin kang San Miguel Arcangel. O San Miguel Arcangel, manwalo ka sana kening pamakilaban mi. Antabayanan mo keng salangsang, king dewakan ning mapamirayang demonyo. Pag amu-amu mi keka, king lupigane seaning Diyos at ika, prinsipering ehersitos ning banwa. King upayang tinggap mo king Diyos, patulandungan me king impyerno isatanas, pati na ring aliwang mga rawak ay espiritong luyon-luyon king yato, at manintun king kasirandaring kaladwa. Amen. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O Diyos ay pami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na karing dakal ataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong may tuntukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo kaniting masakit a panawon, ban magobra kami para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang at suking pamangailangan. Ipaniga pumikya ka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo iti, king kapamilataning ginuming Hesu Kristong anak mo, amabibye, ampon mag-ari kambe mo, king kametunganing banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisauli ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Amen. Nuestra Señora de Gracia, indu ning kapaldanan, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Padre Pio, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
San Jose, ipanalangin mo kami. Luklukta mo po para king mapilan ang kapabaluan. Mumuna po, ding pong makatuki, yapin lapuring kaya katamong programa, king daratang avisperas ning kapiestan at aldo ning kapiestan. February 1, 2021, kasyam ayaldo ning nobenaryo at bisperas ning fiesta. 4:45 p.m. Rosary and Novena prayers. 6 p.m. Pontifical Mass, apani muna ng Most Reverend Roberto C. Malyari, D.D. February 2, 2021, Martis, ing Kapiestan, 4:30 a.m., Misang Kapampangan, 6:30 a.m., English Mass with live streaming, 8:30 a.m., Solemn High Mass with live streaming. Celebrant, Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D. and concelebrants. 10:30 a.m. English Mass, 12:30 p.m. Baptism, 4 p.m. Misang Kapampangan, 6 p.m. Solemn High Mass with live streaming. Kadwa po, deta pong atin pabinyag, king daratang akapiestan, ing pami palista mo ang gaya mo po ngening aldo, alata mo pong maganap apami palista, king mismong aldo ning kapiestan. Katlo, reta pong bisang maglimus kandila para king daratang akapiestan ning Candelaria at ning kekatamong patulunan king February 2, 2021. Malyari kayo pong maglimus king Dane Kayli ning kekatamong pisamban. Malyari tamo rin pong manyalanging kandila ka rin. In pong pamamendisyon ka rin kandila, maganap ya po king February 1 at February 2, 2021. Katatawlian po, potapunggat panapon, kawalong aldo ning kekatamong pamagnovina, ing pong paring magmisa, yapin niya po Reverend Father Anthony O. Cortez, iya po ing kasalukuyan ay Spiritual Director ning Pre-College Department, King Mother of Good Counsel Seminary, City of San Fernando, Pampanga. Dakal pong salamat. Tanakad-tana po. Panalangin tamong Ginoo, pasignahan mo kami kapamilatanan iting saop king kaming kaligtasan. Kapamilatanan iting Eucharistia, ipagalo mo king tunay kazalpantayanan, ingalang patanat apanyulong king mabilugayak. Iriyaduan mi kapamilatanan ng Kristong Ginoo. Amen. Kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiyaw, magsiyaw, magsiyaw sa Panginoon. Ang ginuman tabi kay kayo. At kaya ka Benisyonan na kayo ng Diyos, singig pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Misa mayarin may kayo king pa kapayapan. Salamat, King Diyos.
Amen.